Үйлөнөт. Экинчи томдон да ойносо болот буларды. Жана 4-чү томдон эң жакшы вариант 4-чү томдон ойноп ырдаганы. Ноталарын, экинчи том ноталарын билебиз. 1-чи, 3-чү, 4-чү манжалар ойнолот. Ля, си, си, до, 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 си, си, ля, 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 ми, ми, ре, 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 до, си, до, 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 ля, си, си, до, 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 си, си, ля, 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 ми, ми, ре, 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 ми, си, ля, 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 la 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 do do si la 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 mi mi re re do si re mi si do si la la si do do re re mi si la 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 болду. Эми ушул эле кайталана берет да. Эң оңой ырлардын бири бул болсо 4-чү бетте, 4-5-чи бетте.